Bosta kienu dawk il-persuni li maħadu xejn tajjeb l-aħbar li joħt il-Ministru Miriam Dalli, l-Avukat Veronik Dalli, spiċċat titħallas mal-160 fissija għal konsulenza ma' Transport Malta. Diversi kommentaw dwar il-fatt illi l-ħlas ta' dan it-tip lanqas biss juħolmuh, iżda loħt il-Ministru spjegaw li mhux talli fattibli tal xogħol joħolquh u jivvintawh. Inevitabilment aħbar bħal din reġgħet fakret lil bosta dwar id-diskors tal-issa mill-ġdid deputat Laburista Rozjen Kutajjar fejn f'ċezz man-negozjant Jorgen Feneke kienet saħqet illi kulħadd kienet jitħanżer. Kliem illi kitbet snilu li ma diskors jidher illi għadu relevanti sallum il-ġurnata. B'diversi ċittadini insaburtati kif lil tal-qalba il-Labor jiftħilhom bibimberaħ biex inefħu butom fil-waqt illi ħadd ieħor lanqas biss jasal sal-aħħar tax-xahar mal-loan spejjeż u paga modesta. Fil-waqt li ħadd ieħor jistenna ċek tal-Gvern oħt il-Ministru għal darb'oħra sabet impjieg ta' konsulenza oħra ma' entità governattiva l-istess persuna illi l-Qorti Ewropea ma kienx tajba iżda għal-Gvern tal-Labor jidher illi tifhem f'ħafna suġġetti kif kellha konsulenza ma' Transport Malta, Infrastructure Malta u sansitra segretarja tal-Bord tal-Ene Malta. Kien rapport fis-sit The Shift News illi żvela kif Veronik Dalli komplet taħtaf aktar impjiegi mal-Gvern wara illi l-Qorti Ewropea irrifjutat illi tlaħaq amħallef l-Ewropa. Konsulenza ngħatat fl-2023 kuntratt mingħajr seħħa pubblika jew proċess kompetittiv b'Dalli toffri konsulenza legali lil kap eżekuttiv tal-Aġenzija b'kap finanzjarju ta' 10,000 euro.